Sup mga dads? Thank God last day shift rin na mo kunyang gabi. So, manay pinakayay na part as empleyado ka. And, excited may uli kay mag-vlog kami sa mga second may video. Tara! Hindi na ta! This is our office. Model na mga kamba na no? Bunjing, hi Jing. Hey, What's up? Jimmy Santos. Mali ang kon? Ang bunjing nga sa diesel. Kana, kinsa ka na? Sige. Kaigang sa panahon. Yung ito, ulan na po niya. Dili lang kay taong abnormal pati nang panahon. Kalit lag ulan yung gabi eh. Asa ka doy? May usod na anloy. Ha? Kaya sudan. Asa ka palit? Eh, waka kanto dito. Wala. Ano yung sakyanan guys? Take lang. Hi te. So, ito ba kay travel buddy? Si Sugar. Say hi to Sugar. Dari. Hi Sugar! Takaday! Where are you going my friend? My friend! Yo! Sup mga dax! So finally abot na gini sa balay and excited na may para mag-video sa among second nga episode. So let's do the real deal. Sup mga dax!
good day. My name is Yul. And I am Mintit. Welcome to our channel, Dax Familia. Kamusta mong tanan, mga Dax? Welcome sa our episode sa among video. So, for today's topic, what we are going to do is mag-answer mi ni Lavi og mga questions nga among gi-research all about sa mga new vloggers like us. And also, we will be using the 6 types of questions, and those are 5W's and and 1H. Yes, exactly. Tama inyo nadungog, mga Dax. So, before ta mag-start, please don't forget To to like, share subscribe, and hit the notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos na mong i-upload dire mismo sa mong channel. So, unsa pa nyong giulat? Tara, let's do this! So, unsay pasabot sa 5W's and 1H, mga Dax? So, mo na siya ang what, Where, when, why, where, And and how. So, magsugod ka sa what question. And the question is, what can we look forward on your channel? ako sa una na lang. So, on that, anything na mauna-una mo ni Lavi, mapabalay o mapa-office. So, ang maabangan ninyo aning mga musunod na mo ng mga videos is daghan jud mi contents. Ikaw lang. Wala may specific na content sa mong channel, random videos lang, then brainstorming po ni. And kasi ma-appeal po na mo mga kabuang na mo because most of the time ako ang magsigig crack og joke sa mong duha. The next question is where? Where would be the location of your videos? Sa kuha is bisan asa, random places. Yep, same like her. Yun na. Next question. For next question is why? Love. Oh, love. Uy, sa imong paghuang. Bitaw, ang next question ani is why? So, ikaw love, why did you choose vlogging? Kuan. Pag-ngrasay ba ako? Bitaw. Kuan lang po, gusto na ako maka-experience nga makatubang sa camera, at least maka-boost po siya og self-confidence. And then, main reason po na ako is na fall in love ko mag-edit video. Though, sa first vlog na mo, dili gid siya perfect. Dagan gid siya mga error, pero dili mabayran og kwartang kalipay when it comes to the output itself. And then after spending how many hours nga pag-edit tapos paglabas ato, then pag-review nimo from intro to ending, so lamig isa paminaw. Tapos nagsugod mampud mi sa TikTok, so why not vlogging? So na-decide nagka-decide dito nga take to another level. So ito. Okay, napo ko i-add is also nagsugod pud mig streaming before kung naka Yes. mo ana nagapa ML me katong Paliga. kami ingon ana. So mo lang po to siya mo nang murag nag me nga pwede na mo i-try me cause why not, di ba? Okay. So next question, mga Dax, is who inspires us to do vlogging? Ikaw lang. So, nanglan mo na ibang tanan na. Number 1. Isa sa mga nag-inspire sa ako is si Kuya Jong sa 8-leg aquatic. Shout out si Maya. Shout out sa Emilia. And- Alex. And then, number 1 inspiration dyan ako is si Kong TV. Payaman! Power! Payaman! Gago! Siya rin gisamukan sa amoa about anak labi na sa office. Diyos ko, sabak kayo. Ilong man. Gawin mo kay si Oh, Kong. hilom na. Sige, si Idol. Kong na. Well, for me, ang nagapa-inspire sa ko to do vlogging is Tagan man. Tapos, si Chooks. Next time, use your brain, ha? Use your brain, use your utak. Kay tungod ka tong nag-stream me before. Gatan ako sa iyahang mga stream. Una, si Chooks, then Pray back, pray. ako ba? Basta anak niya. Insert na ako BTS. Alright, so next question, mga Dax, is when did you decided to do vlogging? Ako, for me is when did we decide? Well, wala exact date.
It's just that na nagkasinabot mi nga try on this one kay as again nagaplano jud mi ani kay syempre daganay nag-vlog since COVID, diba? Ikaw lang. Ngayon na po niya akong tubag mo. Next question. Ano mo na The next question. How di ka about di ba? This is the last question. So, That is for how. okay. Last question mga Dax is, How can you manage your time doing both things, work and lang. So, sa kuha is kwan lang, as always, time management. And then, kinahinay na mag-insert as priority yung vlogging. Though, hobby lang sana mo siya karon. And gusto na mo siya may mong part po sa mong kinabuhay. Ikaw lang. well, just the same as you love. So yeah, sabay sa tama ra pud siya kay syempre naman gid mi pud free time to do it kung dili mi makauli sa mati. Pero pag makauli mi sa mati, syempre having time with our kids. So, time management na. There you have it mga Dax. So, amuan nang na-answeran tanan question nga mong research. And if you have any questions nga gusto i-add, feel free to comment down below. And for shoutouts as well, shout out. And also, before ta mag-bye-bye, once again, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell. So that's it for today mga Dax. That's the wrap. We are out, Dax Familia. Zing! Okay, roll. 1, 2, 3. Let's up. 1, 2, 3, go. Sup, mga Dax? Good day. My name is Yul. And I am Mintit. Welcome to our channel, Dax Familia. May, sabay. Yul. And I am Mintit. Welcome to our channel, Dax Familia. Wait, Okay, record on set. 1, 2, 3, go. So, unsa ang 5W's and 1H mga Dax? So, mao na siya ang what, Where, when, why, where, and how. patak ka. Balik. Mga bobo! Record on set. 1, 2, 3, go. So, unsay pasabot sa 5W's and 1H mga Dax? So, mao na siya ang what, Where, when, why, where,